doa yansa asoso no ebraso saken kan fo mienu yesi nkonwa yi na ye den sam no esom Ghana fo nyina se agimensam wo prem tobre ekase bonsam a ye de ebayi ye di free enkrapumpude manta mo DLFM studio so a mo beti yenka e wo manta mako edunsia ne nyina eso a na yententa kase nso kase bo no ebumfo pa dada ne honti eye dlfmonline.com wo ko honso a obetima kenkan bi e wo ho yen social media handles ne nyina no awiai kase bo no enam so a wobetimi atie bie na de obehwe na obekere wadwen no so eye Facebook no eso a eye DLFM 106.9 fo adwempo wo comment ne nyina fa brayen ye beji braken kan ne nyina so na ye de asom wa wiai ensem wa ye de nam no edoso de edi mu akutin bi enne se wo manfo ne adehye a wonom ewo wa ewo wo my Ghana tifedo atoy mantam mo kire se wo dehye anko a akwadwane enu nti wo mo ankasa akeka wo mo nsase apesika bi a wo mo de behan emranti wo mo ho oden awe ekro no firi se wo mo kire se wo mo ni gidie ewa posifo mu biem emu nsem kase boyi wo bete enawia yi yebebo de awura mu ewo dum de adwuma ekro no akache na mo de nkrata tenten from matran yakesem de aba ekire mu se won madwuma ye fo mako enso se ya mekesem akoye nkwanhye bi omoda no emu oden pae de mu kire ma besom ewo kase bonum ye de kase ne bepiem ewo nkrapompure manta mo nso a na adwadifo ma wonom ewo kwabenya market ewo dome kwabenya kropon no emu enne ane nansan nadwo wo mo anti asem da ne nyina no ene se eja branta mo a wo musoso se wodasani na hye dade jato mu ama me no kese ba yire mako besa hensia ahyedworo be emu nsem ye bekọ dome kwabenya market ne kwakwedi mu enkomo ye bebo de awura mu ewa sante mantanum na esi amekese nkanche bia anka ne kumase Kwame Nkrumah University of Science and Technology eye school pon no akoma be paw eye vice eye chancellor e dia ma school na esi amekese no ne old student ba kon apage asem de akopie bu kumase high court se onte ase de ntra ena wakasa mu nkiremu e wakasa bonim ye begyina mu asante mantamu a emra hye badwane a wote abanwa so de ma NDC ewo aswase ne din ade honorable Mohammed Mubarak Mutaka wode ato bia kirem se 80% no a NPP for project wasante mantamu no sebio empuntu obe no mde pesa 80% no na wama hweyi a 30% kura no ebebo wonom ye beko ne ani DLFM semtwerofo wasante mantamu edi sase mu ho enkomo ye beka kopie mu ewo offensive north na honom ena so popawa ne din edi most reverend anoche wakase ekirem se oman Ghana bebe yadro no akanifo no mamu ne nyina ne momoden ni yodwahwefo pa emfa oman Ghana firi se oman Ghana ehia ye mu apa sadanso ana wobema boada commander in chief of the Ghana Armed Forces mampani akufo ado na akasai wo kirem se wo mosisi adan mako ahasane aduonu e de ama apolisifo a wo mudwumadie nso ebekọ nka ne na enche biada wachina ye bepa ho entoma kaseboi ye bedi nkan e de mu nkiremu abesomo managing editor edema inside kuakrata no ne den ede Kwesi Pratt Jr. wakasa kirem se omampeni dada John Evans Atamos obon homoden se nka oman Ghana ne ma atete apansam ko besiesie ni kama ama yenka ye ho atoi na zezi amekese de ene ma gimusemu kra ye de kase ne betwa bosompo ne ye kwakwatwi break e wo US montre so a mene wo kase wo no mampani Joe Biden wode nkrata pie montre so a kirem se election wo anya nkobiem nemo waso eye ne vice eye Kamala Harris ensase woni Donald Trump efenkosi ani emu nsam kasebo nso beti na wiai ensam no pinwa ka we hu ne de besom Ghana fo nyina se wo premotobre e kasebo ayede nsam no efri enkrapompode mantamu asansa akrokoti akwa DL Yohanisia e tiripo enkono ensam wo yede enam no emu de sanu manam sadan so ana ebi mu odupa SHM wuntumi chei eninti it is agglomerating and conglomerating ewo yententa kese no eso a DLFmonline.com ye Facebook no so de jai ye bia dia tum se bagredam wojadam any buidam wo message any comment fatu asiese bam ye bedwedwe dem se keji madam ago bia kwada zipu na ye de wadwempo no so asomo pa na mom aboatati ampani so betwen so a ayana efiri baba enunti kaseboy eho aseda adwumakuo mienu ane yede ma wonom Sunday Sam's Consort se enka nkyere Ghana for se o man mu die emunya de enu ntisa kontuo ewo woni so a agency ba ko obetima boa wo age wo visa ama wo ability awa mu eye Sunday Sam's Consort wonom ewo ofanko barrier asofan
our bay Wise Park Hotel no. Na email address no so Samuel Osu 626@gmail.com. Me pata o pesa o ko my bit say United Kingdom Wahima Krum, Canada also Edem, United Arab Emirates Dubai, Anna Poland, Croatia, Greece, Serbia, Italy, any Australia. So kwa juma working permit etechiri. Wu kosua de nso a ekwa dem. Wu kosra obi nso a ekwa dem. Me pato da number no 0244 291546 0244 291546. Sunday Sam's Consort was say connecting dreams with opportunities. Sadan so ana Fix My Right Company Limited. Esi an kanchire Ghana fo nyina sa wo ka no. Chemato bia no aba ho no me pato we fiti automatic. Ekwapem eye manual. Bomode say we di bepiem e wo Fix My Right Company Limited. Wo ka no e bia konya accident. Wo fi sa sai ensai. Edru wo mo yade ho nko ade e besa ye mo no biem. Enu ntika be na wutwie emfumso be na aba ho. Wo ka doctor e Fix My Right Company Limited. Wo be wo matra e kase no. Ewo eye Accra Academy enchemu ho no mo a. Odoko Police Quarters. Atiko Junction ewo Enquires. For numbers imiensa 0303 944 880 and 0202 227 660. MTN also 0540 556 020. Fix My Right was say we own definition. One of any Jamaica emienu and every wa boy ya don trace can come from yenua ye dia to draw aboy motuom na ye di etu abobanso ana etwa aboy nti yesro diabo edi amege so gangster katia metenkura Okogyeabour Ocran Menes of Penny Nhyiraba Kwadwo Sammy B ensamne ba jebre na yemfa emunchire mu ensomo DL News. Yama Ghana fo nyina kwa ba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase ade afri wo my Ghana etifedo atoye mantamo Upper West region. Na yekwa wa Central Kropo no emu a. Besa na watwe mienu enie. Ana ye de awerehosem ekasebo asomwo efri miamia ekire mu se. Yade se wo manfo ne ade hye wonom ewo wa. Ade beti ade besan se nipa bofo bi ato ahye kro no so a. Wo kunkum nkrofo a enie. Na besa na watwe mienu nie ebeto odwa se wo manfo ne ade nda so de ya na kire se wa amantre so enipa mienu ye twa wo muti afri so a kire se aya awerehosem pa wei enam so amampanifo a wonom ehwe bambo so e wo mantam nom ana afi so no eye wa Central Kropo nom ekire mu se wonom kwa akoye meeting se ne be ya nipa bofo a ehye esumase edi dwumadi atesa no ye betimi eto ase na sa awerehosem a ekoso e wo wa ene ne mpotem no yetimi apahu enu agobre na no anade ache ye no ya man bofo de batu da kire mu se press conference ene kire se resec mission na nkom kwa akoye no entimi amaso efri se etimemufo na ewo Upper West wa ene ne mpotem no won mo nheda eni gidie ewa posifo mu fri se emfinhia miensa enie enipa mako edunso 17 ana yakum wonom egu mantre so ewo wa me na okasai bambofo ntimi nchi obi biada da no nti omu kirem se wode hye anko a akwadwane enu nti amanebo abeke ensa enawiai ekirem se me na okasai omanfo ne ade hye wonom ewo wa won mankasa aye contribution etuetue sika na sika ne botaye nyina no ene se wo bode bebo pa amemnante omo ho den aba be we kuro no firi se wo mu ni gidie biada e wo Ghana Police Service mu firi se sanko metimachi obi a se memenda be da sanke firi fie da nwumre enu nti me na okasai list no ya de betu Facebook no so kofi ma me list ni bi wo ba ye Facebook no so a wo ba hwe contribution pa no a omanfo na ye sika wo motua obi a ni sika wo tua e de bebo pa ama kuro no mu mrante wo mo ho oden ametwofo ana abebo wa ho ban firi se wo mo tiresa posifo na ntimi anya hui enu nti wo mo ankasa e de wo mo hyebre e be so wo mo nsam contribution no ebi atua 10 cedi ebi atua 5 cedi ebi atua 50 cedi 20 cedis wo ba ye Facebook no so a list no eda so na asam wa yete ye miankwa ahoma so na ye ne yensam troni abu keke eni hu nkomo nsansam pene se de wo kwa aten de wo ba aten de ogira ho de atentrodo. Abu, good afternoon. Good afternoon, sir, my brother. How are you doing?
I'm doing good. All right. And how are you also doing? We are all fine here. But can you confirm to us the report emanating from Upper West Region concerning the contribution of money? Yes. Okay. I thank you very much for this chance given to me to air out for the public to hear. For the past days, we had another serial killing that was taking place in Upper West, after which the youth were demanding to have a press conference, but the security council and the other people in town did not give them a chance to have that press conference. The youth, therefore, believe that they are still living in fear and panic. They don't know who is next to be killed. So therefore, they are now organizing themselves to look for some strong people to always help them and guide them in the night whenever they are about sleeping. Some people will be going around checking the environment. Though the security people are also doing their best, but the youth are also taking it upon themselves to also mobilize some people to help them prevent the people from killing the civilians in the municipality. So in doing that, the youth decided to mobilize themselves some small money. So any amount of money that one is able to get, if we give it to them, they will take it. And there are some people who have also paid those monies, and their names have been published. Those names that are published are the people who have paid their money. There is no any amount of money given to anybody to pay. Any amount that you decided to contribute is most welcome. I think this is what is going on in one municipality currently. So Abu, per the report that we are hearing, is it because the trust of the people in the security is derailed? That's why they are contributing towards that money? Yes, I can tell you that the security people are saying they are doing their best. They are not also sleeping. They go around in the night. Even as I'm speaking to you these days, when you see a group of people sitting in the night, the police or the army, they don't allow them to sit in groups. But the civilians believe that those sitting groups and taking other things are not the people doing the bad things. So they are saying that if somebody if you go to have sex with somebody under a car, they will see you. If you are selling somebody goods, they will see you. They go to cry and they will see you. But what comes sometimes, they will be slaughtering somebody and the person will be crying. Nobody will hear. This is what happened, and they said if that is the case, then we have to also help the police, the security people to control the community. If not, bad things will continue happening like that. I think this is why they are just mobilizing their money to look for people to also help the security to take the watchdogs people to help the community, the security to take control of the community in the night. Okay, Abu. So since the day the people decided to hire these tags to man the community, what has been the comment of the security portfolios in the society? Because it is not going to, one way or the other, defy the security measures in Wa as we speak. Yes, indeed. What you said is right. But the security people believe that, if you look at the Ghana Police Service, one person is to so many number of people to take control. And we are more than the security. Though the security personnel are also plenty, but we are the civilians, we are more than them. And when those bad things are happening, when they are always happening, the security is not always aware, it's always their blind side. Sometimes you see some of them, security men that are lying, some of the officers at other schools are the people that they have been killing, and the mad people. So these police people cannot take care of all of them. They cannot know what is happening in one of the other schools in the bush or in this corner. This is happening there. So that is why the youth said they will help the security to do this, to watch the community for them. That doesn't mean that they are taking the work of the security. And I believe that the security themselves also said that the community should help them to look for the civilians to be safe. I think this one is agreed. Are these guys going to be armed or armless? They will not be armed. They are not going to be armed. But there will be people that will not want to see anybody late night. And you are
sitting somewhere, or two people sitting somewhere, or doing something somewhere, or when they talk to you and you cannot respond their language, I'm telling you that if you speak one to them and they cannot speak, they see anybody in the night and speak to you and can't respond. I think you will be somebody they will take you to be a suspect. Okay. Abu, we believe in your report. So what we can say is that be on standby, and we're also ready for any update. All right. For our listeners. Thank you very much. You're welcome. Enti ebusia yenua bema awo tonkra de maye di free Upper West region. Abu KK and this amane boy abantu oba ye Facebook no so a won mo a etuatua sika yi obi ane de watua ne din ene de watua hye nanim obi atua force de na kire se no kure so wode hye anko a akwa bedwane yampa enti oba ye Facebook no so a edion Kwadwo miento akase bono so yento akase bono so na ye momfa nwura mu ewa pie matenum na Ghana National Fire Service for wono matena ye kase bi nkrata ba bontin so wechirim se endrada na ye kwesiada kitawunsa busmenda toso aduenu baako ewa mfimpi me aduenu na yimo anopa ba de se no nwotwe bopa ho sema no enwotwe ena mo fire tender baako eno no Kede fire station registration number no FS 438 ekwanya nkwanhia ewotwe kwanta ewa mra munya ne nte se nkwanhia bi asimpotem ho no ma da hu behia se odum jaju mekum ba mo homoden akopiem wa akɔhwe atoto ne ma etimi akoyen na enkran sa kyerem se nipa mako enson a na wonom ewo fire tender ne mu no ekopra ne mu odin pa ne se ameka sei eye nkran ne kyerem se womu mako enum de wonom wo eye Akotia St Dominic Hospital wonom eje ayarehwe afi se mu mienu nso akopiem ewo ye Kede Government Hospital wonom mo so eje ayarehwe ne nyina ne se sani pa mienu ni prayer ne de mu odin papa jese enya asem kuma kra na odum judgment ekwo no kyerem se sia ye kese no enya de a wonom ahu de enti enam so ema sa fire tender no etumi konya nkwanhia etesa no ne wo mpa bo nyina ne se wonom de mpa bo kese tai aprefo na chi afizo mabusuafo nyina so Nyankopɔn ka wo makoma no ma hoden afizo akoso eka kire wonom se akukudura wonom nya eba omoden etu anamo so mokɔ akɔboa masa nkwanhia esi enkomakoso ano no na twede ampa Nyankopɔn wamfafie masa nkwanhia we na sie no omonkoso nya kukuduro nkoso amu adwumade efri se womo mugidie se eye Ghana National Fire Service no betumi abo adwumaden aboa oman Ghana yaho ba mbonsem na afi nso bibia tumi atodi ma yaho atumi atoye pa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 emra nkwanhia nsi no wo ba wo behu video ni bi na nipa hodo o maprepra na o munyina ye odum judgment ekuo ne ma na nkwankwa akɔboa na sa emergency si makokoso ano no emu aya pa ba Facebook no so DLFM 106.9 wo ba video ne da so a pray for no benya bi ne wa heba bi obi da pa awurade emu aya wo senkwanhia si na akɔboa na akwakofa to yenchem sei ede aba odum judgment ekuo no esan bo Ghana fo nyina mane ye sei wono bekoso akromu die mu abo adwumaden da so oman Ghana free sei won boten nya so betimi abodo oman Ghana safety etime ye de na to yenchem eni nkwanhia bia no entimi entu oman enkrata wo panipa ne sa hia se ne ACFO1 Timothy Osafo Afum ona ye da letter edema public relations ewo ye Ghana National Fire Service for atenaye nensa ene secretary we ase oko na we su nsema hodo we free Ghana National Fire Service for aso ye ba ye bo akire de ma na etiefo Kwadwo nti we no ye fire service personnel a wo mu kodum ja personnel fo ni bia mko kodum ja ana mu gua ya ye na de asie no ohun se enkra ni kirem se fire tanker bi ekoye nkwanhia wo twinkwanta ewo isin region wona bebia ka ne koto ye no abroko kwan no afi nso na niam ekoso ho na enye kura na hu behia se odum jafo betuma kopiem ena akofo no mu akɔboa no bebi ono da kura den kura se tanker no kura Kwadwo yi me pese mbisa Ghana fo a ehwe Facebook wi Kwadwo mtimbusa tumi bisa praise him hallelujah Kwadwo car no a enya accident ye da hoyi Kofi ma me car ne video no bi mo me pese mi busa se car no eye spa glue no mo de so ya na asa na boat bubum ene de Ghana fo de ne mpanimfo no dum judgment ekufo no betumi aba chire wonim ne nti America no sa da bio car we eye enya accident do you know why da bio because sanka enya accident antete ampansam se ya kampanimfo ohunu se car we na se na wo mo yusuo wotim se car no eye complete rickety asai car we na car no we abeka entam go say eye spa glue anasa solid tape and omde so car because how anti safety vehicle penny
This I am recorded and see one station honum. Can why you dada? Na eto fo beka sa amonche. We beka sa bo fra abre bicycle afa so. Unsi so Americana na modern bi na ka homa na yesade. 106.9. But entimi we a safety car. Enya kia pekanto. Tena yesen kaka no. Na hodi ne gina na so se na ye ne normal. That's right. Okay. We enya kia pekanto. Enya Hyundai V2. Dabi. Chiakai. Emo ya se omoko akobo na safety aye adwuma na mum. Hwe wo man kasa na omoko akobo ban na mum. Eko pre din sei okon. Ayi kono ngo odumase for fire service won. Kwadwo. Wo mutimi bo ensuo ma omudi kodum da ombeduru sin ho na sa do you know why? Enwunu sesone ye. Enwunu sesone ye. Na ada penifo ni nyanya nte yese bibi sa na ekoso ana. Kwadwo kofi ye video ni ye ba me. Be modern. Modern ba ni say dey modern pa. Emo ya say odumija adwuma eko akoboa na ho ba mmonsemu akonanim na ono ma connect me konye nkwanhia ma fire tender atumi atete say dey. Na ba bia na kobla na hyehye pa ye urade hu yemobo. Kwadwo oko ayare hosem pa. Yento akase bo no so. Ebusia oba ye Facebook no so aha eye DLFM 106.9. Na miyenko do me kwabenya enkonkodi nkomo yi emra. Na abusia oba ye Facebook no so ba yira sese ne bo aye den no eja dem se Sodom and Gomorrah ni nyina no ene se yese be se na watwe mienu eni anase na watwe kakra nie ana yese ema mienu wonum efa adawuro ene na uta ana wo mu bom konkon ye ne ye nkranfo ye mpene da ema se bio akranfo ema magidin ewo ya market ha ewo kwabenya market ha na amanebon we ni nyina ya allegation ye bekwa homaso akwakodi nkomonti na amanebon ni kire mu se enene nansa ya akura no ya de se oba baako a kire se wo mususu se wo yankrani o se bibisa ekwa odome kwabenya market ho eye kwabenya new market ho no ufiri ho na ukọ musukuru na about eno so ne se mo kan nyina no ne se ye mpene da e ma mo nton ba yire wa ha ye mpene da na busu ba ye Facebook no so a behwe ba yire na eja damu eja demu papa kire se anya asem kotwa na no na wamanfo ne kire se ade akire ye a ade be che memene dai ere ina ne nansa anajo donko ana wonum enya distress call se ani etumdika bra na eja ana kire se edamu ewo ba bia ye bete wo ne no a na mami ameno kasai na japade ne bayire ene ne sika akoye ka eye mata aboaje woni DLFM sem trofodi nkomo na wo kirem se woni de no wada anajo donko na wada hono mo na onya akọ se tumrika bra kwa benya market na wo bayire no eja dem mami kire se wo bra wo tumrika kwa na kire se ampa ne bayire no eja dem a ahye se edwuro be na ono de osusu se eye nipa bofo bi ana hye da ba opa e ma nipa bi be yesa na wo mu kirem se wo mu ntimi emfa kwadu we ema obia no mu susu se nipa mienu bia wo mu ye ma a be se na watwenie wonom bete wo ne se ye mpere ma mo nton ade wa ha no wo mu ana di bone etesai na amanebo no koso a kire mu se esan ejane se ne sitie nti enipa dasani ntimi anko akodum no na bagire mako be sa hensia 600 pieces of yam tubers ane bono be se 250 million ningina no atimi ayeka abusua me enko ahomaso ne enkonkodi nkomo yi emra mata aboaje wono na ne bayire eja damu e wo Facebook yiso yi a wo hwe bie no mayema na kwaba na ye ne no eni nkomo e kakra e wo yenka seboyi eso antimata ma ha o Elia o me bra me pato wa pom tesan Yakubu adum wo so e adom wode acha yen me pato wo na wo bayire eja damu yi e wo kwabenya market no me pato an da ben na sawe hu sem we si ye wote ne san oh esti set Friday amachi arbachi Saturday anapa ni si ye anaju 2:30 me pato an na edia na nam so a ususu se ja we aba oh ya nam so ro dia oba bi na be bo odawuro wa ha se ni kwati ya wo no ya ba be dido market ha do mu hia ya ba ire fo wa ha chama no wa ha no mu hia me enti se ya man firi anu mu a be tumi wa ha no no
Yankasa na no mu wa ha so ya me de mankasa na eja obo da wuro ni na market ni mu twa market ni hia e 3 days time na eja no be re e be shame by re no tumi de me ni mfa ho no ya no so me de asambe abeso asam ni mu a mu ye hwehwe mu me ba che wo efiti bra wo kire se emma bi bebo da wuro bebo wo su don komi wo ho se wo mo mpene e ma wo nton ba yere wo ho na se wo koso ton wa de besie nya asam ketuwa no edi be san oh be 3 days na asam ti ye Saturday asam ni si ya no ne nansa so ye Saturday we na ejato mu me ba chan enti ususu se kokobo ne sa threat na e ba wo so no ne nam so a ene wo ba yere ejada mu me ba chan no me pa chao wo se wo ko ya no ususu se wo bi na ahye no e de na ma wo nya nyina so wo se yampa e obi na ahye no de ti nya nyina so e ha no eja bi ani ha ana ha ti efeti an wo bi an ben e ya market ni kwa na me ti ne ba yere ko na fi ha enti de wo ya ase mi kwa me de na ya hye da ye den ahye da ti de petro gu so ban ho a wo ti se petro e bon wo ba yere no ya mi kwa me de na ya hye no sa no na mti debi ebi ani pa na obebo oda wu e tuma ye so mo no be ye sajuma me pa chao emanu a wo se wo mo se wo mo mpene ma wo nton ade wo ho no efiti bra ko market ho no woni obi wa asem me ba chao de DLFM 106.9 na eba no san ana maame ba ko no so ye friend Juliet abeto dwa se wo no so awuyi eno so fire he na ba on so mbaire so no so oda market ha nti e gani sabi se chi sana o yamo show huye o hu no ba gana yamo show no ana o twahwe ti arati ni ko so na je se doctor se ni bi na ko high akodu 200 eje nti yenchan kaka no hwade so man o si disi no so ma se de be 5-10 minutes na me na see enti wo betimi akansi so dua se eja no a eto wo ba yire no mu a wo nua ne hu ye no ehwo ayam hyehye anadwo no ena ma wo de call unconscious ene wa free mu me fa sha na obe eja no nti atamo ka kire na se eja no obo eja na ko wura ni 106.9 atamo tinu ka kire ebusia na no nti short eja no ba na edi wo de ba e me pa tawa ba posi fo wa kwa benya mane sa mane boy typer pa pa mane pa typer ma bo mane wo ni obo mama ne da ben ngo mama ne Saturday anapa ana ene ye Monday was unhu a omo ye bibia fa ho oh what you ana mo ma frame ana fe ama ga yi sponsor aso ma mpe kwa ba ha si ana fe abehwe enti sane ba yire yi esigu hono mu a ebusia ba ye Facebook no so a eye DLFM 106.9 ba yire ma me ne kire se eye about 600 pieces of yam tubers sika wo de kofa ye be se 250 million ma me e sane video no da hono mu a ye hwei ba yire na adane nso no de but say ya na ti ana mpanifo abese se free ho sa da ho nti sa ye bia fa ne sanka ni na wo pepe 106.9 okay me da se ani amane boy ye be kwaso ade atire bibi nso ni a me aso nte wai ma te me da se me nso me da se papa enti abusuan wo ba ye Facebook no eso a eye DLFM 106.9 kofi mpacho he video ni ye ma me wadaroma na Kwadwo okon ohun dia ye ohun kuro na yetimu no okon ye du ba bi a menim adena adwena na be ne pa bitirim we ye aduane o we di gu we bayre ye aduane bisa ho se ne bayre ba kokora ne bo ye sen 60 cities ti sa koba se bi a mo mpese o mbeto ade ho biem kura mpo na mo se sa bayre ne gogu matena ye na mo kan kire mo so mo mra mbeje mo ne ma no mo firi ho no mo nko ne mo wudi jakotum hye ne sa na de okonya san ta we ya chi no eye de hia asa atena nim nipa kuro tu sa na mo onye de ba se ye ya da ubo ko so na ne nansa so etumi gija akoto obi bayre me eno kura ho ayem hyehye nti ono ani nua so afem ahwere ne nkwa sa no masa in fact o mana yetimo no nipa bi ne mo de niam bi di agro okuru ma okon mo ya o e mo ten me de me jemi hyehye me pa bi god ye kwaso de ya ho bom mo nsem o my Ghana me hu so okon ye gina ye na so ye o Kwadwo okon market we wo hu efiti bra wo musie na me wo ho ye bobo street light na me wo ho ye chiche street light na me wo ho mini market we mo ti se de minim mensem domene kwa benya de mini market we se de me de minim mensem
bayire we makwa akwafa ho fa because be kwa benya bia no a haya na mto bayire Kwadwo bibia de hono mu a kire se enya nipa na hye kira eja betimi ato ha se mame naka because unim wudru market wa ba bia bayire fo no na Kwadwo minimum honti I am giving a vivid explanation hot is a park so emfuturo eja bia menho po bia menho ana bayire no tire ne guase ana tire na tija anu na ye nimu yi no na beka ya o hwe bayere sum ho no mo pa eja o modi ja tu machine nyina se dia e kapa na aba no na na de ehia me ne se o ma na ya timu na nkasa na ye bre ya didie mu kura ya asem foforo na se ne obi atumi akofa bayere ebi kura na ha nkra ha kura ye nua bayere we bi wa ase be bi efiri a de agu ka mu ande beduru nkra ha we ye fe ni pona ana le freti fido mantem ba bi o nyaminti nso wom ana ponjo nso wom wo bekom na dabre ko kakra ka ho fa atiri kosie apoka asantom me nyina kakra wom enipa binom a se yebo wa mo pa o se 11 cd bi no mo kwaje na se ye muti sa anamofo se ni de okon so mutu o mo hofo because we are why no ehun susanso da wani mo oh yes office bia wa fa ne ho ade but wa ho obi sika twitwi de ode akofa bayira obeto ente se no watumi ahye ne sa no ehun susanso no da ho twen ho enya de pa entitimamufo ne yentu ye hofo ema obi ma 1 cd 2 cd bi ma opa se be kodi awu ne kodi nsamfo bi se ne wakọ akodi na akọ ba bia akotena na daachi bia nka wa beka wo ma omudi wachire no enya o omuntu o mo hofo na enya de pa Taifa police commander o madam for friend no commander combat ni de no mejinedi yo Kwadwo mejinedi mo modin tu ho ana ma ona anya sa na e bia na foforo be sense bi o mejinedi commander combat mejinedi na Kwadwo okon ewiase ade ba ko akanka ma wo ba bia o ba bia bi o yeti ha obi aka obi ntokwa da bi da hwe message ya bai Kwesi Phantom oso ofa I am listening to you live pa na kasebo no emu da ho say Roman father tea we entokwa wonti me mpata senior ye besra wa ya de akore hotro wo be kan busuye fo ntokwa ye besra wo be kan ntokwa ma ni busuye ni ye besra wo se utie ya Roman besra no kan say yankopon ya adoma fiti na ko obe ye ho adwuma pa ofia so de o si soja gum se dia na so ma na wiwe ye kra o omwa yen senior misra wada omwa yen ho de enko kra pa cho de fa ye ni ayensem ko ne mu mpa se wo de Roman de be ka ho de ye baba ye ho a kire esra echina be kra hwa de ayi kra de ba kwesere kwan we e managers wona say o yare say mpenifo say ye ne ehu anya tan enti ma so ante a be ba me hu be ha mpa bi akotena Kwadwo oko praise him hallelujah to aso yeto akase ye bodo so ye mo fan wura mo ewo asante matenum ne si amekase kan hu akohia pa se na okopie mo ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology school pon mu a kan hu akohia se ombe bo moden apaw eye vice chancellor de ma school no na zezi ameka se no eye o student ba kwa bomoden etebira asem da kopie mu Kumasi High Court se onte ase eye hwe han sam ye nsan mo o bafrodin mene ma meye eye vice chancellor emfa ma eye nas eye school pon no na opani a ono watu sa na monya jezo ne oso onte ase akura ma se ne dwumadie ne nkoso no ne den ade jezo ne asare kirem se wampene kura onte ase ne ensan so onte ase chene fi se watena se adwene ho ahunu se eye professor Mrs. Rita Ekosua Dixon no ono agasa tena konwan so yesi amekese mpelifo pasa mbo modin asan eboni din biu na yakopon ya aduma nka osana busu mede ya nemun ne de di kan emfimpim ye na do ni nan mu na maame ekoso aye vice chancellor de ma school no ene wachirem se dabi onte ase na ente ase etena every say dwumadie ba ko di kan to etodwa woni bo maame we din no nipa bo modin supervise dwumadie no eye former chief chief justice eye Kwesi Enin yeboa wọ́n bá ọmọdé ẹtena ẹnimu ẹdẹ ma dwumadi etumi course wọ́n kyerem sẹ́ wọ́hwẹ́ kwanya mpanifo pẹ̀sẹ̀ ọmọ fa so nọmbọ maame professor ẹyẹ Mrs. Rita Ekosua Dixon ni din na ọhwẹ́ ẹnimu adwene ho ahunu sẹ́ nyade a ẹfamra kwan mu baako ne senti nyade a ọbẹte ase ne nyina ne sẹ́ anka school ni sise mu no wopẹsẹ ọbọ ọmọdé na kwakọ gye sa vice chancellor dwumadi de to wona so a mpanifo maako enso bi a mẹtena ne sẹ́ yẹ committee maako nipa nson a ọma pa wọnom so ọmọdé anye hwehwemu na nipa osafata ono no pese okoko gina no onfa de din famra mbotena mpanifo hu ne se nipa we ya obe no osafata so betuma ba vice chancellor e de ama na school pon na mpanifo anya ne se o manka safa koti kwan no mama madwene se kwa bia so no se school ni pro se wonu mpo mo wade no ba professor Mrs. Rita Ekosua Dixon din mo ba vice chancellor e de ama school pon no mutim se dabi kura ne senti
openia on de din no eye jezendia mesa ohene asare wa kire mu se won tia se ne ncha sene senti watabira asam no akokopie mu e okuma sai court se mommoden na asem wei wo mu nimfa ma na frisa ne mo no mu tuo no enya de obeti ase ne ate ase kina na mpenifo hwe de mu se yakopon ya adoma kita wonsa bosuma ye wo de toso aduasa kumase high court betina asem wei sunu madi asem na hu ba bi asusan ade bodo hu no beto so mbedi ama eye school no anasa openia ne dende ende se ohene eye asare no so mo maden adi ama na se ne openi pa anasa mama eye boni den so mama eye vice chancellor no eye professor Mrs. Rita Ekosua Dixon no emra ma ne ho kwan ye betwa anim akopem se yakopon ya adoma kita wonsa bosuma ye wo de toso aduasa ne be hwe ba bi asusan ade bodo hu be fa wa sansen we ni krata hodo a efri eye kumase ana kire me kire Kwame Nkrumah University of Science and Technology openi pa no oya Ghanaian student at the school no Kofi Clement ohene asare ne ntenye ba de ye kasebo ye bo akire e de ma ye natifo ye nto awia prem te breka kasebo no eso ye di free DLFM 106.9 na enkrapumpune manta mu de jai ye bo emoto mu a ye te sa afro katachi a wo kwa PTA birthday ye nam Ghana fa na ba bia wo ba ye Facebook no so ajai brofo no so tem we de entemu etise Roman father tea nemum etemu pase ba be hini to siabo mu mempasa munti wontimi so meka ntokwa we hu da nkedro benya no na ewua Francis ana so of abakope kase boni dem life Kwadwo yi apom ti say hwidi apon Yankopon adom mo ide nyame ase apostle we nyina ya we say na wo wadwumam ya we pa ide nyame ase de na esi de esi me ba me boba na wotre Kwadwo me boba ko wenu mo na Derek Ayete ana wasi good afternoon kase bono edemu papa ya da ase Derek ana Zinabu Adamu ana oso okun enya sam ketua o ene kasebo no mu dem papa a kire se enya sam ketua ewo awutu akrabon ana osi please great Kofitela for me mate Kofitela bajo so wose o love obi anso love pa ofia na odoyi edifretema na ayama sempa o wose JDM and his NDC should keep quiet and give us a break you know, front break and answer back break and that's what they are. Now Ibrahim Garba Kenya would free or yoko ewukofodia and was ikofodia for biem wa tie kase bona kire se enya asam kotwa piaga would the fratima safu and was one nabusua de won beto aba e de ma you NPP yada se na momentum for her Collins Osu and was a gangster cat brofunu mu da ho papa Kwadwo Sammy Kofi wayo Kwadwo Sammy Kofi wayo ha mu twetwe sa ono yem student o sa koku anyi de ho yem student na obo an pa na dan mo se no ne twi ne kra no ne kan ye ne den enti sa muti sa me kan brofo a mo ma na nya mo nwanwa se da twere sem ne kan ye na no ma na nya mo nwanwa fi se maka kire mo dada that's right sa me mi free ha me ayo BBC o se me hu se chasmente so be ka ho asem na dan so say international standard brofo na me kan no say CNN for nba be fa wako sa media nka o me de me kwa nka Middle East report na nka makoye o for na Afghanistan for no tutu ara makoto na me report gum sa we di wunchi na wasase so nyina wi ana sa me anka sa menwene me ho okay me jade kakra na Doris Chum ano say good afternoon watch I am papa wafa ene na wafa se na kasebo no edem ewo nsawam doburu yada asipa na Abbas Austin ano say God help us na Ghana had dear eden se fire service for ebetima konya accident pa maka na se de super glue na so de ehu ana Gamili Robert was wafa happy birthday to my junior brother's wife Mrs. Esinam Mauto Gamili was a Church of Pentecost down so my base Central Assembly and was a Kasebono Edem na Isaac Ishan was say I am Isaac watching you guys from Tema Lashibi Community 17 and was a Kasebono in what the sound of man I'm watching the some kutwa Zinabu Ademu and was wafa the car looks like what Ghana penny and ye dear grossing na the United States of America Information Center ba kwa jini din we a human being information center bra pani bosu denche Charles Mante and was a kasebono edemu papa was in fact the eloquence of the news is enjoyable. The American president Joe Biden and Donald Trump
they are all enjoying DLFM news. Or said the news very informative, great presentation, and really international standard. Mo Kwadwo. Was a casebo no more dinse Brazil who much as maintain again. Say we the one can I endorse you. That's right. Our US. Aye. Medical doctor Penipa. Aye. Sir aye was a Kamala Harris. Yeah. We take casebo ya. Nempompo nyina me papa by force. Okwan be paye mpa say. Because some na tough from na eni suso. Ana ho kwan ya presentation ne course na. Wasum be yo doko ya mo na esi kire kura wo hwe kire kwan. Say news be say no chairman won to meet ya was say I am so perplexed. Yeah. Kwadwo praise him. Hallelujah. Mamento akase ebo no so na menko asante manta mu nkonkodi nkomomra. Na asante manta mu so emrahye badwani a wote abanwa so de ma NDC ewo aswase. Eya Honorable Mohammed Mutaka Mubarak. Wade atodwa akire mu se daye a entime mem ana NPP fo eso ewo asante manta mu. Na se Ghana fo beka yi a besa na wotwe mienu nie wobra na Dr. Matthew Opoku Prempe yeyi na kire Ghana fo. Ana omudi to akire mu se asante manta mu no NPP fo aye projection. Na wo mo hwe ni mu se December 7 election bekwa we na kire asante manta mu no NPP atimi anya 85% ewo asante manta mu. Na no ana yewra Mutaka Mubarak e kire mu se wei daya entimi memu nko na NPP fo so na efisha nwatwinie a Ghana fo de to mi e ma mo ewo asante manta mu no e de ade na mwatima ye ewo asante manta mu wo kire mu a se wodo asante manta mu a empuntu dwuma kese ebi eya afari military hospital ene ekumewu water project KJT market almighty ni hina no eya ade se eye kanema mpane John Dramani Mahama NDC na yeye na so woto woni hwe asante mamu a de MPP fo aye ama asante man eno ane Ghana say eno ntino sa 85% na woma project ye no entimi mamu na emamu kina na sese na asante man wo mani ada ho pa se wo mu begina empuntu so ana de ato aba na wo mu so kirem se wo mu NDC fo no ento nkopim se electoral commission bebuba aba no bewie no na NDC amanuko no wo mu atimi nya 32% e wasante mantamu a emunsam eno no mienko ahoma so na yene yensam troni obi dehye ayisi buama e wa ahoma so yene no eni nkomo ne emusase won na wasante mantamu wo hwe ansa na santeman esi age NDC ene MPP tumu sabre ya ye wo mu yi ese asante mantamu ayisi maha Kia ofa majoso mo wan pombo ko de o nyame adom o voice ne wo for minim se wo be kuraba bi atwe ho free kuraba no ho wo de ya wo wo de aduru ho adom dem wo se be de na aduru hen dem wana wo dem si se he na wo gina se wo kumase se ya megina adum na megina se ya me ne wo kase ya yo si se wo twa woni hwe asanteman a se ye kasa yi mantam no se na omu se je NDC atumu na se na omu se je MPP nso atumu e wasantemam ye ko abato mu yi Okogyeabour meda se na mo bi akwa e da ba deal kasa figi so se de wo de ensem nyina ne meka se waka ne nyina ne sa na so DLFM kakra mfa ma afefo ne atifo Okogyeabour se de kan no na wo chwe nyi kire na o twa simpio so no eja gbe meka se political talk ototo ayampia bi a 55% e wasantemam munya de a there say it's Kamanta and Sana Nkremu Edibeka, the Omwin Ehu. And no Anna Vemati, Mutakati, and any day, or not about 2 months of share. Tabita, young year, 32-35%, near to let me at the Winyabano. Then I said, there be your quarantine, your battle, do not introduce young Ghana for Nankasa Hall, or 1 December 7, or to Abano, Ediama, 2 political parties, or more, and a bit decided a bit in our election. Yakomo Okogyeabour was here. That when you need to do a payment to Abba, which was here. That money be by your own. Or more so what you put in Yakasano to say, a Kian Casadi. And people for that or much of because then we are a honey almost come with the Gomoka to my Saha. Yes, we never Nabana for no crowd, but you know, baby. She are absolutely whenever to have no multiple Baba Moha, especially almost I tell them for my own self swimming intention. I am that's what more barefoot. Therefore, man, I can't be a cotton, and I feel a Mukusu, your more judgment. I'm a economy in Yimpo. Into your money, your marker said, I feed ye. Or move back to a banana, who's out your moon, my battle, and your moon get to be John Way, be on make them to do master the Atwa Bano. If
Even to catch us, NDC for buy no, almost see central market there. Ticket is where you say, papa. But Hannah, you see a young people go stronghold no. Over here, the money and I'm see so airport numbers as a G hospital numbers that year, or month in year. And so could you have almost a feed your money that was at war. Your wife and the don't have Muhammad more by a year. And come to a bank of Webwa. You said there be Yama Yakata and Fashion. Now, Mechanical Okogyeabour, you are quite an about to do December 7th. No, will be also better than catch power. You'll be into my yes, sir. Over on my magic can in the number. Almost what is cancer amount of yes, or man, Missy Cardia, almost by the December 7th. As anti-mountain, Mecca said, you see, a yellow brown stone because I am people from money at the Hopper Papa. And Tona Bonnet do a train. December 7th, you know, you better. The Oria Bronkuma, let you shout about the Hopper. But I was silent and tell me for Fermono. We now go see us our video and the Hopper Papa. Say, Opa, so you put to my Santem. The hospital horror. Person November Moon, after commission now. Now you know, commission Kumawudia, Juma, commission, Bishop Akahon. I don't know which man that I want to have our commission in Yadamari. It's all my command, the idea, I should show power. It's now Okogyeabour Sammy, a funny affair, wake away. December 7th, no, a hope, and a baby do it in the Vinabano, a sentiment. I see, my Yana Papa, any Amani boy, cause why didn't someone what you want, the better from beyond so Fabrian, I won't cry. Pia Okogyeabour Majos. Name I know such a wagon, what say? Do that to show the Ghanaian things. Those are cry. And I'm assuming Zakra. The ones are cry, they are the and would you but you will be brew? Nazemi Busu Brown over. And I was young, some training obi this year. AEC Buama, Eddie Amani Boy Free Santamanta Mukumasia Dum, which said you Kumasia Santamantamano, and Shada Anya party be a stronghold to be the life in the jungle, only the fittest survive. I won't put to mo. Now, a Paka GH Atanase, latest from the world of sports. Ye Jinaswa Jabuafo and Kratwa ye bar, and someone said Tienye. Makwantu hunsam eye medadwen nanso meyensam tronenti menya daje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya brani adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie mamini ntrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount. Say we call United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit etechere. Ma mentre wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono for number 0244 291546. Email address no so Samuel Osu 626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Hey, anokwase fix my ride adwumayekoi ama omanfo ebopre mine etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ne abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neyia wo mu bomode eye engine tuning, overhauling, body works, oven spraying, air condition service, upholstery, electrical works, automatic gearbox repairs, maintenance na general car servicing bia se wo car dada anase asay na pese woton fra wo beto e dia ma osesia wo wotorin kai beto ka ma free so your customer dia and as all the accident car ba be ma car fofo se etwi enu so free she fix my ride limited e chi kwan wo Accra Academy School no enchemu ho Odoko police quarters kwan so Atiko Junction Goyo fuel station no echi Kaneshi Odoko highway 1 crime fresh 0303 944 880 0202 227 660 0540 556020 and our website www.fixmyrideghana.com. Fix My Ride, own the finishing. DLFM 106.9. Abusia endere mayan sama wa ha ema wakwa babiem fambra DL
106.9 FM Casafide so ene dwada area prem to breka se boso mreredo se yesin kunyana gudie mu nsama ya boaboa no no ebusua yede ba ne yede besomo na wa gudie mu nso no uhu ne ekọ ene ne ba na otwi no efiti memre da besi ndura ne nanopei agudie mu nsama atwitwa guni ya boaboa ne nyina no a yede eba besomo mi amede nsam ne ba no edi ameje so no eya yensu aro de hye Ocran the blessed king mensha asia dia mensha asia mfamfi yandiem ewo Ghana miwia na makwako wie won krofon cross wa manone dia Ghana the land of possibility. Everything is possible here. Na dano memory da ye wo ha and a report bi ebetodwa se Ghana Paralympic team bi akwako piemu ewo Norway na omo kwako participate ewo Beijing City Marathon na omuko piemu ono mo se hwe Ghana yeden enti yakwakodu Norway de yensa mbepehwe wo Ghana ena ndi omu yi fum ni odi ni tibebom na odi ni tibom epe baby fae na report eba ne se nipa bako ahwere ne nkwa yache bako ena nkron ne de o mayi gudu adwane a yehwoma yehuomo na Ministry of Youth and Sports eden krataba mountain echemu a ebuo sasem na akosi ewo ma yefe Norway no omu de omu ni mo hwe the National Sports Authority and Ghana Paralympic Committee no obi amfa krata bia ma so echema in the Paralympic team no ewo competition bi ewo Norway omukọ enti sansensem na beba no mo obi amfa ho sobo embebom omu nim hwe eno Ministry of Youth and Sports na Mr. Samson Dean and Ghana Paralympics committee no omo president ochema osisa team na akwakọ piemu ewo ma ye fe Norway ene omadwane a ye pe bia chi omo ne ade no osi omo nimomo omo nye Ghana Paralympic team na impersonation no omo ye na niesi ene se omo forge ono ne signature ana omo de copy visas ana omo de akopie mu ewo Norway nti ono de onimu hwe enti mo bia mfa so mbo no embebo no Mr. Samson Dean eno no ono eno odi ntwemu abayere wonsam edi amao na enche bia Paris Olympic Games no bekoso ewo France na Ghana athlete awodo akwakopie mu na Mr. Bob Fuseni president edema Ghana Athletics Association na ochema osi afi no Ghana 4x100 relay team no masa one of the finest and the best Ghana produce ediako tournament be into Benya Benjamin Azamati Joseph Paul Amwa Fuseni Ibrahim and Isaac Bochoro omoya one of the best on the ohune se ombetumi making it to the final na according to Mr. Bawa Fuseni no also omo making it to the final obesre abai no se omo reward mrante se utumi ekopiem Olympic Games final na enye izentim rante tumi kopiem e final state no oman no yentumi reward mrante na ewonsam eno no na 2024 beach AFCON beach soccer AFCON ewekoso ewo ma ye friend Egypt na qualification no egusua ekoso na danwadam na Ghana beach soccer team no wo Emancipation Beach ewo Keta no omone Ivory Coast the first leg of the qualification edibo ni area che no na Ghana ya chi Ivory Coast abo meka poli enum emo matimu miensa eho ensem no na Black Stars of Ghana midfielder your friend Mohamed Kudus na ni agent your friend Jennifer Mederit meno ka say there one no apart ways na busuanfo na dey ebe represent no as agents yare wonsam edi amao na uram our Ghana ha transfers no egusua ekosu gidigidi esanse nchebia season no ebesha asem Kumasi Asante Kotoko ene Bobo kwa friend Brekum Chelsea o ma agree na Brekum Chelsea left back your friend Patrick Esiedu no oba na waba besina kan ede ama Bobo kwa your friend Kumasi Asante Kotoko deal no close agreement no akaka krebi normal reche na branch friend Patrick Esiedu efi Brekum abaye medicals de ama Kotoko na wa sign a contract as a new player de makotokwa ehun ensem no bofo kwata no captain ye friend Saka Dada kotokwa wiewie bibia na otwi obeba Kumasi abaye ne medicals na wa ba sign a contract 3 years de ama Kumasi Asante Kotokwa ehun ensem no
former Kotoko player, your friend Clinton Diodu, aka Assume Messi, Meroka say Ojani Bobokwa, your friend Young Apostles, Nancy Anomunya promotion, Eba Ghana Premier League, 3 years contract, and a Clinton Diodu, Kwakwa sign Eddie Amamo, Samson, a former Kotoko midfielder, your friend Rocky Dramina, also Adjani Dreams essay, 3 years contract, no Wakwa sign Eddie Amamo, and Chebia, official announcement, no Ebeba Mountain. Accra Hearts of Folk and Bobo Kwa your friend Mediama Sporting Club or my left back your friend Fatah Sulemana or more agree personal terms Bibia Edid and Akwemo Sese Niamete and se has and a Mediama Edritin Komo Sika Omobejano na Oma Richi agreement na Fatah Sulemana a left backy Abesina Kai Edema Hearts of Folk Bobo Kono Sansona Andrews Ousu a goalkeeper Edema Accra Lions House of Folk Edritin Komo se Omobenyano na Wababed that name Eddie Amoma and Ensemble Samates assign a brantia your friend Hillary Lord Adabo midfielder Eddie FRTU 3 years contract and Omodiamano and Omo Ringa Francis Jetuano Oma extending the contract 2 years and Omodiamana and one Samonoa yet the amount Nations FC are completed the signing of midfielder Yusuf and Chipsa and your former Chipsa where a new Chipsa from Adriana Stars and offensive in Swatemai I signed left backer your friend Shaibu Idrisu Edinefi Adriana Stars or Babesi Akain Ediamon. Tell Uamanoneno, Rafael Marquez, a former Barcelona player, no coach Omutimbino, Menoka say officially will resign ordinary team or Mexico national team now Aquacoca a technical team no one and one Semano, Joan Laporta a now team and a Barcelona supporters Ebo Pinino and on besides Nico Williams one Semana could say and I say Barcelona ever try everything possible at the assign Nico Williams at the Athletic Club Bilbao. Now Abesina kan Ediama Barcelona way and so name some Joan Laporta Eddie Atuja Rafael Varane a former player at the Real Madrid and Manchester United Menoka say Wagri or Jenny newly promoted Italian Sia Club friend Como on 2 years contract until June 2026 with option for 3rd year Okogyeabour and Access Fabregas Oni Pepe Reina Andre Berotti and Alberto Moreno and Kwako Siakan Fenerbahce AC Omakan Sukru Sarakuru Stadium take your manager Jose Moreno Menoka say Akatuna bro na Morocco for striker your friend Youssef Nesri no Oma signing from Sevilla 20 million euros plus add-ons and APM Saudi Arabia League sider your friend Etihad Ngolo Kante and Karim Benzema Fabinho Nunyina si Omakan Oma approaching Man City Omo Brazilian goalkeeper friend Ederson Moraes Ederson Ajatum say Obefingan Man City no akosina kan Edema Etihad enti Etihad for no and Man City etwetwen komo ni amete and it's sike be piem no 50 to 60 million euros eno na Etihad for no betua normal fa brand friend Ederson na waba Saudi Arabia abesia kan edi amamnti ono so de ni chiemu Saudi Arabia no wakwajiska Ederson ya mete and say Kevin De Bruyne so no likely so no so ebedwane Etihad no no so efi Man City and nsema eba yegina so na yede agudie mu nsem no edi asimia mede agudie mu nsem na edi bro no edi ameje so no ayensu ano de share Apakan GH the Blessed King Mr. Henry Athantichum aka Mr. Hart Communications Director at the Ghana Football Association in the way Minchiao and so and Isaka wa Shaiman Washington also Minchiao over to you Okogyeabour Apakan yada se papa ebusuan ya breno aso nanso yemfa breaking news yi entwam sesi anafe yenso so DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yama Ghana for akwaba ebusuan we ni yeputupuru amanebo ayede enso mo be 30 seconds ni aso so akọ na wo ba ye Facebook no so a DLFM no asem ni si ya ne yekuram tie kita pictures me pa cha mo amonam pon barrier eba bepie mu ewo ye do wanya ne mpotem munya botre mayen efri se eye zoom la your cars kesie bi a yesombo lai
enya nkwanhia ewo kwan mfimfin a me pacho ye Facebook no ana pictures no edaso no DLFM 106.9 inti zoom la yo wo mo track kese no a esesa ball no ana edaya ya no a ewo ne nan no na amanebo no kirem se eyade se National Road Safety Management Services Limited wonum towing cars akesie yi ebi akopie ho na esanse ne car no esiso nti no ama machine no esofa kakra so obetima pagya nti se wo ye ohyenkani na se wonam saa kwan no so akpon barrier na wanya botre no amoni nso ada ho emirika bi a wo kro no hyase ti a brake sesi yi enti we no eye breaking news wa efri kpon barrier ewo eye se afie nya wani kira afie nya ne mpotem no de asi ewo ho no nti wo ye driver ni ana wo moni ada ho nso amaye papa yeda mo ase Hansin Diodu ye hu message no ewo Facebook no so yeda ase ana Queen ata nso edifri North Kanishi nso yeda ase papa ana the founder and leader edema 50+1 we no eye pressure group me am wofa engineer Charles Kwesi Taylor was Okogyeabour all members of 50+1 womo bi mu papa womo etie kasebo ni ye pa na Ghana fo nso ma womo ni na ho enti wofa meda ase pa me wofa won tenkran tibemintime no nkankra na wie me kan wonte this will be tua kakra na metime kire ne nkra no Kwadwo enti yakọ kasebo yi yemfa ho aseda ema champion Kofi Taylor won na de yakọ Facebook no so ma wonya bi ehweye aseda nso ye wo Ghana ni edi akenkanfo mienu edi a meje so eye gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Kwadwo Okon praise him. Hallelujah.